Salam Rosari Maluksira kalan hak solok dader hak solok ba for child lovers hasor malufali iha reflexão diário ba episódio dader ida ohin ba episódio kalan ida ohin. Maluk sira hotu-hotu konten di tebes hak solok tebes bele hamutuk nafatin hamutuk filafali o maluk sira hotu-hotu for child lovers episode ohin 4 setembro ihanebe Timor tinan sira bakotuk ya lorong ida ohin resultado referendum fosai nebe hatudu katak maioria Timoruan hili independensia no tuir kedan ho ahok kedesan ran fagar maskin ne udang nebe ohing monurai derpenti deit mosu ka acontece lorong ida ohin ne hatudu katak matebian sira moris ran sira nebe fakar seila sulilet ruin sira nebe lekar seila monulet. Maluk sira episode ohin face rubi tau titulu rainain la orai mate iha Egyptu hui iha Israel walau kita bahahu reflesan ba lorong ida ohin mai ita hahu fali hoitene kultura reza no evangelho diarinian walau kita ba segredo Biblia maluk sira nebe suno na lilin bele suno lilin ba Odi Padre, odi Filho, odi Espírito Santo. Amém. Ao Jesus Cristo, ami hotu agradece ita, pak manek, wain, pa is moris, ba sorti na kono, ba isin diak. Pa liberdade nebe ami hotu simu bakalan madader baloron tomak ida ohin oras ne ami hotu hamutuk filafali aturona ita futar lia aturona ita promesa aturona ita hakarak halo lulik ba ami sintomak liliu ami tilun atorona deit itane hakarak itane promesa no saituir iha amni hahalok amni hakarak no ami ni hanoin ka hateten sirahotu lo kena fatin ami neon atau ami banati na fatin ita
nia futarlia. Gloria pa Padre, pa Figlio, no pa Spiritu Santo, no dar hori ulo korasne tinan batinan na fatin. Amen. Hori Padre, hori Figlio, hori Spiritu Santo. Amen. Maluk sira ohim seita ba igreja o banisa. Evangelho ohim nian mai hus livro Markus capítulo 1 versículo 30 resin ida. To 30 resin hitu. Tuirmai Jesus ai husirai Tiro, hodila husirai Sidonia, batasi Galilea. Liu to obaliza Decapolinian, siralori bania ematilun diuk no monok. Hodi husunia atu tauliman bania. Hadok tiha emane husi ema lubun bot. Jesus hatamania liman fuan ihanetilun. Tafui hodikona nia nanal. Hafoi ne foti matan balalehan. Darais hodidehan bania. Efata katak lokeba. Emane ene tilun nak loke kedas. Ni ibun toos saitiha. Niha hukulia momos. Jesus bandu sira atu labele ba fohatene buat nee. Mebeliu nia bandu sira. Hetook sira fohatene liutan. Sira hakun. Nia halodiak buat hotu. Tilun diuk sira rona. Monok sira mos kuliah. Amen. Demikian Injil Tuhan. Maluk sira hotu-hotu. Kader hak solok. Kalan hak solok. Ohin kan. Ohin dader. Ita kuliah kono ba rai nain la orai. Ita continua saun husi segredo Biblia. Nebe ohin kalan ita ceremata ona, taka ona. Livro Genesis. Ka kitab Kejadian. Mas ke rante episódio sanulu resin 5 bakotuk. Ita la consegue karik. Revela hotu fahe hotu bamalu. Maromak na escritura sira nebe hakerek. Husi profeta Moisés iha livro Genesis. Maluk sira karik iha tempo rumah belele. Atu completa li história maluk sira nian. História balung ita la consegue fahe bamalu. História sira ne incluímos Lot nini historia. Lot ana samaluk sira harei ha foto ne. Honi onan rua nebe muri sela husi cidade Sodom. Yang nebe si itale iha livro Genesis. Iha fat nerai rua. Iha ida naran Sodom, ida naran Gomora. Moris nakonu iha foer nyelaran o perjinahan nyelaran. Cidade debemos hehorik heneba Abraão, que profeta Abraão ni sobrinho Lot. Maluk sira karik hatene Lot ne Abraão ni aling ni maun ni oan Haran ni oan. Nebe ni aman mate sedu date ton Lot hakia sinitium Abraão. Tamo momento neba Abraão sidau kiha oan. Abraão ho sarai sidau kiha oan. Pahira kan rai hamlaha iha Kanaan iha tempo uluk nian. Sirahalai ba Egipto Lot Abraão lori leku kalitu tuir. Bahira fila fale husi Egipto. Abraão lori tutuir. Lot. Mabe bahira sira fila horiku soim barak.
tambah sira lau bah nebe maromak tuir sira ho bensang riku ninian. Quando sira to filifali iha Israel filifali husi Egipto, tambah sira riku ona liu Lot sobrinho Abraão nian sente katak tempo na tu fahe malu tambah atan sira barak los animal sira barak los halo atan sira mus baku malu entre Abraão ni atan sira ho Lot ni atan sira ho di halo tuir di hanba ni sobrinho itabot makhili si itabot hili balos hau bakaru kis itabot hili ba leste hau ba weste itabot hili ba sul hau ba norte antaun Lot hili ida bokur liu rai bokur liu rebe bak besik iha Sodom. Mai hira Sodom nakonu ho sidari nebe nakonu ho foer maromak harukan ni anzu na rua atau ba liberta mos Lot tamaromak hina plano atau hal rahum sidari ne halo naben halo asal naben halo mutuk sidari ne maromak si hadumi Lot iha oan feto na rua hone kaben anzu sira konsega haruka sira halai sai mas ke haksesuk malu ituan nebe sira konsega halai sai no bahira anzu de hang im halai kar label hata ke fila bakotuk maybe ne fen Lot ne fen hata ke fila bakotuk no ne save date airing ida to os ine fatin la saitia maona tambah hata ke fila kotuk ceritian aran saiti hanesan airing ida ne maka ayahan mutuk Lot honi wan feto nain rua nebe halai basubar ya fat ya nebe sidari ne fatine emai ida muslaiha mani ida muslaiha feto ida muslaiha ne wan nain rua sente kata sira sela hetan zera saung antau sir nain rua troka malu ho de toba hamutuk fali ho ni aman ho de hetan zera saung sira mesam bani amon tamne maluk sira histori sira nei telah konsei konta karik iha episode sanulu resin 5 bakotuk maluk sira belele rasik ohin hawakar taka historia livro Genesis nian molok loron tu irmai tatama iha livro fong tetaka ho tema rainain la orai mati iha Egipto hakui Israel iha nebe kanu maluk sirah hatene Yakub honi oan sira hotu nebe halai ba Israel ba Egipto no moris ne ba ho di satan an husi hamlaha iha Kanaan molok sira fila tambah sira sai dadur sai atan hafoin lirai fon troka iha Egipto Firaun fon troka sira hotu mate ihne ba oan sira hotu mate ihne ba mabe zera saun la mate ne pelaku peristiwa pelaku Alkitab sira hotu se continua ne zera saun sira se continua ne be começa aban ba oin ite se continua conta na historia to o lakon no musu iha balong iha ite ne rain ne bete se conta loron rumah ya tempo basic buat tidak nebe saya kemanek atau hafahe ya segredo Biblia yang hot-hotu ya livro Genesis maka kira susi Abraão bato iha Jacob mai to kira si Yusuf ho livro Genesis kejadian ka livro kejadian nebe pasal 50 ka kapitol 50 remata ho Yusuf ni mate pahiramos molok Yusuf mate ni hameno kedas katak hau bel mate ihane mebe halot hau ni ruin ba hau ni isin ba bahakoi fali iha Kanaan rai promesa nian tanah perjanjian oras ne to ohin loron mos itene maluk barak timor barak kuandu lao
barai ka merantau, barai seluk, mahira sira dalam rumah, família rumah mati na ba. Sira sempre fo hela amana ka, hameno hela, katak hau mate ihene karik. Azir lori hela hau ne isi mate bahakoi hau ne rain timor. O balun mos, lau rai husi foho mai hedili. Mahira sira tu mate sira família sira dehan. Mai halot fali ihan yak nua. Kultura ida ne bemos to hiloran timur halatuir. Tamani maluk sira. Hanesamos hakere ki he Biblia bahwa bumi itu adalah pijakan Tuhan Allah. Raine mak maromak nya sama ain sama fatin. Tamane halo diak mo sebarai dene. Atunune Bahira ita mate karik. Raine reconhece ita. Hanesan. História Abraão, história Isaac, história Jacob, honi oan sanulu resinrua ka suku Israel. Hanesa episode sira sila nubemos hafahit yono homaluk sira. Katak raine kesar do, raine kesar nain. Dalam rumah ita hanoing katak, oh ita ba halo bot rumah subar. Iha ailaran fuik. Oh iha nasaun seluk. Oh iha hotel. Oh iha fatin seluk rumah. Ita nia fen lahatene. Ita ni lain lahatene. Ka ita ni nanaman lahatene. Lebele hanoing ida ne manuk sira. Mabe raine kesar dor. Taman halo diak bania atunya kesar buat diak nian ba maromak. Semalu sira se hanoi historia. Kain ho Abel, uang primeiro, ho segundo, ho si Adão ho Eva. Kain nebe moris nudar toos nain ho Abel nebe moris nudar bibiatan. Bahira sira tohe tempo nebe atu hasae. Karan ba maromak. Kain lori ninia adora. Abel mus lori ni adora, hodi hasai, hodi hasan, hodi karan, hasai ni karan. Tama maromak hili liu, karang nebe hasai husi Abel, kain laran moras. Loron ida kain dehan ba Abel. Aling ita ba pasiar, iha ay laran. To iha fat ngida nebe fik. Kain futi fatu kida. Tau ba Abel ni kakorok no mati liu. Ya fatin. Hotu tia kain halai dok husik hela fatin ne. Mabe rai lori tiona kesar tiona kain ba maromak. Maromak husu husi dok husi lalehan. Kain oni alin Abel ihanabe. Kain hatan. Behau mak segurança penjaga adikku ka hau mak heng hau ni aling ka hau lah tene ni nebe maromak dehan o halona saida ba oni aling ne maknya ran tala barak maluk sira quando fen iha dok maka halo salah, lain sente buat rumah iha nefuan. Lain iha dok mak feng halo salah, mau sente buat rumah iha fuan. Karena tabatin. Dan rumah oan hofen iha uma kata zuan saifati rumah, lain halo salah buat rumah. Oan ismana stani sela iha uma. Tambah darah dan tanah. Mereka akan menegur dan
kesar. Hanesan ohin lorong tomak. Loro manas mebih tempo loro kraik de repente date. Laiha anin, laiha kalohan. De repente udan tun. Mebih hatudu katak, hei Timor, kita haluha katak ohin 4 Setembro. Loro naminian nebe ami ran fakar tihona ba imini rain, ba itene rain. Nabela haluha ami. Maluk sirah tambane sempre halo diat barai. Tambah rai lorong kalang ita sama. Mirai hahu kedan husi nebe ala sira. Si ita lehi livro Gênesis nebe ohin kalang mata ona kitab Kejadian. Yusuf mati, musni hameno kata kluri hau bahakui hakanaan. Yusuf uang nebe mos hatun zera saun kemanek manaise ho Efraim. Lideransa nebe moso kemanek tertebes itale ni historia moral nebe as tertebes iha Biblia. Tane sangkalang ida antes ne ita kompanya o insa Potifar Nefen menggoda berkali-kali untuk berhubungan suami istri berhubungan intim dengan seorang Yusuf yang tampan dan elok manis. Tetapi karena takut akan Allah, dia lari meninggalkan godaan, lari keluar rumah sekalipun dia harus didekap di penjara. Nabi Nedihan, Bap Potifar, biarkan ragaku yang tersiksa daripada jiwaku. Kau bahira Potifar hirus tambah rona histori katak nefen dehan niat perkosa nefen, wahau nefen. Potifar dehan agora hatu sir hatama oiha kadeya. Yusuf dehan, dia kliu hau ni isin maka hetang kastigu, duke hau ni kelamar maka hetang kastigu. Lebih baik jiwaku suci, biarkan ragaku merana, biarkan ragaku tersiksa, tapi bukan jiwaku. Hiduplah makhluk sirah bergaul dengan Allah. Sebenarnya hidup itu bukan tentang mencari keturunan, karena keturunan itu sudah digariskan kepada setiap kita. Hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan yang harus kita punya keturunan. Di mata Tuhan itu sama saja. Tidak pernah ada manusia dilahirkan mandul. Tidak pernah ada. Hanya manusia saja yang memberi label itu. Karena berkati setiap umat, setiap nafas. Burung saja di udara diberi banyak keturunan. Binatang-binatang saja diberi keturunan dengan berkat-berkat luar biasa. Kenapa manusia yang memiliki roh Allah dalam tubuhnya, dalam jiwanya, tidak harus mendapat keturunan dan berkat yang mulia dari Sang Pencipta? Jadi percayalah, penderitaan, setiap tangis Anda terhitung. Setiap air mata yang jatuh itu terhitung. Mungkin saat ini Anda sedang sakit. Malu sila kaki orasnya moras. Ini anoin bara kimi taok. Maromak lahusi kimi. Hanesan ohi tarona evangelio.
Emane bela rona, emane bela kuliah. Pahina Jesus tau liman. Nia bela kuliah, nia bela rona. Importante liu ihane maka la bela haluha agradece. Seoras ni toba ho itania kaben hitine soring. Haku aknitin tehan bania. Hau hadomi o. Hau la husik. Hau ne ego. La respeito o. Foba hau oan. Foba hau keturunan. Nebe aman harai kli husi o. Kuliah ihane tilun. Kuliah ihane fuan. Kuliah bani matan. Tambah ihania maromak haraik bensang. Husinia maromak fo bensang. Oan mai husinia. Si ita hakariha oan husi aruma depes emane lorong kala ita hirus malu hela deit. Ita lakui respeto. O insa maromak ne bensang nebe ihania. Bele sudi pato o ita. Maluk sira. Ita se muri la iharai. Ita si lao hela iharai leten. Maluk sira. Hautaka ona livro Gênesis. Hautaka ona kitab Kejadian. Nabe loron rumah imiha tempo. Loke rasik ba kitab Kejadian. Tama ihane ba. Historia o insa maromak hahu kria neri kusoin sira nebe nakonu ho bensau. Maromak la hahoris. Maromak la kria ema. Atu sai mandul. Tamane maluk sira. Laran meti na fatimba. Fiar meti na fatimba. Ita semori sela iharai. Hadomi imini raimba. Hakat sira nabi imi hakat ne. Maromak ne kriasau. Obrigado por minha paciência durante fulang sira ne. Kita leti na livro Gênesis, kitab Kejadian secara online bersama-sama. Ho episode 105 nebe liu tia baona. Hafiar. La significa kata imi se haluha kitab Kejadian. Aban hau se fila fali. Ho historia Musa ba ointan. Hau se kangen, hau se saudade historia Kejadian na Tamba livro Gênesis mak maromak hahu mudu. No maromak hahu ne kriasau. Hau sila husik Kejadian. Tapi kejadian akan selalu kejadian. Terjadilah kejadian. Itu teruntuk semua. Basira hotu-hotu. Nebe pasensia. Sirona, balun to oras ne, karik hei hela bahira maka atu dobeng ne mai. Bahira matu kaben, bahira matu iha doben. Berkat-berkat iha kejadian. Toho tu ba maluk sira.
Abe, sucikan, murnikan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh. Kalan hak solok idatan, mehi fak idatan, mehi kemanek idatan, no parabéns ba maluk sira, principalmente baby Charbel. Padre, o di Figlio, o di Spirito Santo. Amen. Kalan tiak, kalan kemanek, kalan solok hida, aita hotu. Mai, itahasai tani agradecimento. Bais moris, ita hetan, alora ikane, no, alora sira, atu mai. Mai ita agradece, di tomak, milagre sira hotu. Jadi aman maromak, haraik, baita, iha, loro, sirane. Nain Jesus, hanesan iden be ita buat promesa, ba ami. Katak buat sira hotu. Jadi alih husuba aman ko itanya naran ami hetan tionan. Ami simu tiona isin tiak. Ami tiona moris naluk. Simu tiona grasa. Ba ami memoris tomak. Nain Jesus Kristus.
hanesan tasi nebe luan, foho nebe as, itane domingos, lakoto, hanesan tasi, foho sira niluan. Iha itabot aminya salan sira kasu no salva tiona. Iha itabot nyeran santo liberta tiona amin. Husi hahalok sal hanoin salah sira no kolia salah sira. Iha minut itane moras nebe iha hauni isin lolon hetan tiona isin tiak tusa iha haunia leten sel hotu tiona haune oan sira nebe moras hetan tiona isin tiak haune papa no mama nebe moras hetan tiona isin tiak. Na Jesus itapot harai tiona vida naruk basira nebe hawadoni basira nebe kuida hau to hau bot. Na Jesus Kristo na fatin iha haunya suri no sempre hela hamutuk mos iha halfuan iha minuto sira nebe haulako esperanza. Hamutuk tiona hohau anzu irai Kristunia São Miguel Arcanjo ho anzu rumbarihun ho di guarda hao iha uma kafating idane nunela iha buat abida espiritu at sira at basic ka penta haune mois. Na Jesus liberta tiona hao husi hanoi atsira, husi laran mora sira, husi spiritu atsira, husi tentação sira, iha haunya to kala idene. Ita makhaunya mesta, ita makhaunya matadalan, ita makhaunya libertador, ita makhaunya salvador, ita makhaunya Kristo. Amen. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, no dar de uno, orasne, tina, matina, na fate. Amen. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat.
jadi berkat.